بله بینران بو پتر گنگ شکرین لسر و شاری فرندوم هرما کردستان کو بریاره ل 25 حیوانه یا افصال بهت انجام دان ما به فردیت لاستودیا کانال بادینان سات میوانداریا عبدالله بامرنی جگیره بر پرس مالبند چاره دهو که یکتی نشتمانی کردستان بگه ما مصاب خیر هاتیم گرم سپاسیات کن بو دلیوت بله ما مصاب گرم به ساکنه جدا منو که حتی 25 حیوانه کو بریاره رفراندوم بهت انجام دان هفته روشماینه دوی ما به هندالان سیاسی چندین مرچنه شوان مرجانجی دبیجین کارا کرنا پارلمان کردستان هر واسان آسایی کرنا جیانو جیار خلقی هر واسان دفرین وقتی جی پشکداری ده و رفراندوم هندا بگن اری جدمی نوکه حتی ویدمی اف مرجن هنی دهنا جبجه کرن مرجع سپاس دیار بابت رفراندوم بابت کنتویه و پرسکان اجتماعیه اب بابت حقیقت گلک مازن کرد يعني ريفراندوم تشتكي زور آسایل الحبيب دنياه ونبس النف حكمته دا ونف حزب دا ونف دولت دا كبود برسا سر بخونه ريفراندوم بتكرن اگر گنده کی کشک هبیتن مختار شد خلقی کی کم کتنو پرسی بيختبر سيجيوان آیا اف نقطه باشه بگن یا خرابه تشتكي زور عاديه بو ما وكملت كود يعني نكشك غيرك مازن امر ريفراندوم بگن والله ما قالك ما ذكر مش بالمسألة السياسية بداية الريفراندوم احتمال بانجشكا إعلامي بو عندك تشتا أفريقيا بو أمر الواقع ترى كده نخير ومرشنا يعني براستي أبا أصلا جد برسينجي خركي يان برسينجي ريفراندوم تدارن بو عندك مربع سياسي مجاله هاي بيتكرن شكر ريفراندوم نقلك وقريجا مجرد کمیسیون برای خوب بکت 4 روز شد اوی رفراندوم انجام داد بانگشه که اعلامی بو بیت اکران موعد دانادیه 4 روز بری 25 نه شن اعلامی بو بکن و خلک بشی دیگه خوب داد یعنی هیچ کسی که گله مازن نبوده بو وقتی دا کشات کیره دایا از ما سیاسی و قیران افریقا کردستان بله ما مستا جلای کی و دخل رفراندوم تذکرن وشلای کی و امشین بیشین حکومت هریم بزاوات کتن گل حکومت بغدا هماهنگی بکتن و هفکاری بکت و دخل نفته و بودجه و مچید کتن اری افهانی چه دیگه هینیتن و براستی رفراندوم هش وقتی که ما حتی تا انجام دان و اف رفراندوم وقتی تا انجام داجی یعنی نه وقتی چون دنگدانه 25 نه دنگی خدا رأسا دولت ها تراجعندن فترة كودي بيدفيد الفيدر كي خوامش حكمة العراق نسحب وين ما قلت يهين مالو خوام مالو حتى في قفيش وزير المال الفيدر كيش برلمانتار المال الفيدر كيش سر كمر تابعي كردان الفيدر كي قالك تشتمي نافيك دايش او مثلا بابت نفط حقيقة حكمة هرما كردستان طلب يش حكمة العراق بكتن افريقيا نزيك مليون كاوارد مثل وغير مثل الكردستان تجين كهرب فيد بيداويستيد فين أفيك كهرباء نفط فين أريبو يعني هر كردستان بدأت بود حكمة العراق نادته هذا تشتهي حق يعني وقت طلب كده ده معنوي بابت رفراندوم دي كيف تراخي كي نهاية كده بله مامسا وقوی کتین اجتماعی کردستان حتی نکن یونریان خوب و شان بلند رفراندوم دست نشان نکرینه و دیدم که دایکو پشکداری دکمبونن و پرسیج داد کتن هر واسه شان دیگتی اجتماعی کردستان شان دک پیکینا بو برف طهران هر سرو پرسه هر واسه شان یونری خو اکتی هبو دم شان بلند هرم برف بروکسل جیوچو اری اوهانه افالویست هنه و سردریای کتین اجتماعی کردستان چات تشلو فکرن بله اول افریقا يعني راستي بارتي سياستك يا اويديت كتن احتمال خلك بو خلك يرون سياسته برف كيربيا بله غوران جي سياستك عكسوي وايديولوجيتك عكسوي يعني يتذكر موقفه كتيت في اويديت قالك بزحمتها بله يعني موقفه ويش هردو رخي بارتي وش رخي غوران الفيدركي يكتي نشد بيجيت الناس بجداري ريفراندوم ناكم وبيجيت الناس قال وفدي ناچمون وخود دات الرخكي چكو هالجري دروش ما في شارع خونوسين يكتي بويا شو افريقيا ما راسا بيجيت والله ما شو لا ريفراندوم نينا هر بابتا كيبيت هر بيانو كيبيتن او مثلا قران بيجيتن بارتي اوا يا اعلان كري بو هندك مرمت خوي تايبات يكتي دي بجدار بيتن وان مرمت تايبات حالي كتب ريفراندوم مسألة نتوي اجتماعي
نشد بجدار نبید بجدار بید برام ترخه کی راجی موقف ویگل گوران و معتقد سلیمانی نشد دی سر بدر که جی پشت خوب داته نویناری خو حتی اونو که وک رسمی ندانایا بو ندانایا چونکو هندک مرجتين قال كومبونا اول قال كوي مسعود ريش نخاري وهم يحسب ريش نخاري البدر كي يوغوتي دوسي بابتا كي دونينا بس انجي اف دوسي بابتا نهينا چورا سركرن ام بجدار نابين يعني براسبي يوغوتي هدي براي من نزيكي هسك بابت وان غوتين يتاتنا جيبا جيكرن وقت او تينا سرخته يكدينا شي خود داتا باش بلام هش یامای کو یا شما گرینتر کارا کردن پارلمانی پارلمان بیت کارا کردن نقطه اخیر اوا کو بیت بابت که یاسایی افریفراندوم و سر بگیریتن و همه يعني احزاب كردستاني بجدار بنتدا اوه یامای هدیدی سویجی تشکیل کردن نشید خوب دتا پاش و نشید جی بجداری تدا کرد حتی اف مرججی تدا جی بجی بله ما مصادم شاند هرم برف بروکسل وچوی بانگشا ریفراندوم بو سر بخونه بو الدمینو کدا تیتا گوتن مرم ج ریفراندوم گواشتن لسر بغدا اریاف چند هنه راستا نظالم يعني خو وقت تشي بروكسل 36 دولت أوروبي اندامن توی برلمانی دا و دولت أوروبي يعني ام خوب خشم زانين بس الدولت خشمنين همين نقطة يعني خال سر هرما كنت سيد زانن يعني تو شني بيجي ولا زي شما بدر كي دا بو بابتکی و اودی به مویدی که بابت رفراندوم کودا فشارکی سر بغداد شکم بعقل من یا بعقل که هر بشکی کسی که یعنی اول نیادرسته یچوی درست بابت رفراندوم قال بحث بکرد نتیجه چه نبون و بابت که دیه بالام بانگشه بو بابت رفراندوم بویا نبو کاتا فشار بویا مامسا الدیو ویراو شهنه هرما کردستانی دمینو کدام بهزراته و بوچوناته اری ریفراندوم دهیت انجام دان یا نه؟ خوزکه بیت انجام دان چکو قرار پیاد دان بله یعنی اگر هر بیونیا که بیت تاجیل کردن برای من پزرا من دکار ستا کدی انجام داد غیران کدی گلکا ماستر ده انجام داد چکو ده انتقامانه هدا کردن چکو مثلا لایانه که یا دساویتی و بابت آزراندی و هندک حزباب دو حزبيات مان باقي همية على صف بشتواني وهاري كارن وبابتا كين اجتماعي حتى جورانجي نشد مباشر بيجيت الأس قال ريفراندومينين قال سرباخوينين نشد يعني براستي بلام أبي آزران در نکادیه هندک مرا میدید خود دیپ تایبتی تاید الفیدر که اگر بیت تأجیل کردن هر بیانیه که بید با جواب ملدیدن يعني قيران دي مصر لهن حقدو نافيان وافد مصر لهن كي دي واجدت ملات خلدنا بله ما مصا نوكل يعني سياسي وجماهير يدبوينا دوباش هندك لقال بري بلينا وهندك جد قال ناخيرا برابطر وساطه ديتن كو لاين بله پاجگوین پارتی دموکراتی کردستان و لاین نخرجین گورانه اری اکتی نشیمانی کردستان چه بگهک ات وی چند هنه داهه اوجي يعني براستي مخابني فاز بيجم مع الاسف جهشتوي حدي بري بلي اگر اك بيجيت نخي برانبروي كافر بيت يان گناهبار بيت خبر دينا قلتن يان يعني حتى عندك تشد بمعنى بري رخي دا اك بيجيت بلي ديسا بتا باشكو بتا ديفالان بتا جابان بتا نظام شدشت مع الاسف يعني ابا ياري بيكر ناكن اول جماعة سياسية ما بين دو طرفات دو كسر برانبر اقرابون الفيدر که هر حزبك آزاده هر کسک جی آزاده دی بابتی دا دنگی بدت گشت قناعت دنگی بدت بله دنگی گشت قناعت نه یخو وقتی از بیجم بله ناس بو پارتیت بیجم بله وقتی از بیجم نجی ناس پاشکوی گوران دی بیجم نخه اول رأيي كم من الشخصية دي استفتاء اكش ما هتكرن دش خلق كي هتكرن دش جوتياري هتكرن دش دكانداري هتكرن او ده رأي خودت معناه باشكوية وتشيه يعني معناه ظالمية وكافرية ونظام حتى ديمايكي تشيه اكيد باخذ دولات الخلقية سكولان لا چند محاولات كتن ريفراندوم كي بكت بو جدابونش بريطانيا بلام سر نگید بو سر نگید چون خلقیت بيجيت نخي عندك اسباب هنا بيجيت نخي خلق شيء تقييمه في مسألة ديكت آيا اش دولة العراق وبم بما دولتك سربخوي بمباشر
احزاب بيجن بله دشي قناعات في خلكي تشيك كبتنا ساد صندوق بيجن بله هكا قلتي بله مكاتك که دست ما دام شیم بخصوص شور بکن برابر خلک که وید دموکرات خاص دولت عالم چی بيجين بله و خلک ما رأيوي اوه و اوه مثلا بيجيت نا آن قال نايبيت آن قال نخيبيت هر بيانيو كي او دشيت قناعتك بخلك كي شي خلك شي تاساس صدق بيجيت نخي وقت بيجيت نخي جي خلك كي بشكل كي عام آن بارامتر آن اغلبيه قوتي نخي بقول شكل زور عادي مليون قال بغداد بلام ابد كي بيت رأي خلك كي دبيت بو از بري خلك چم بري رأي خلك چم آن احتواء رأي خلك كم عاد بل رأي خلك كي دانم بلم داخل دنگ خوب داد اري آن بله زور سپاس بودم ما مصادم بوریدا دود گل مداوم سپاس یاد کم گرگ ممنون بارزی بله بینرین هجال سر و شاری فرانتو محرم کردستانی کوبریارا ل 25 حیوانه ها افصلا بهت انجام دان برای عبدالله با مرنی جگیره بر پرسمال بندی 4 دهوگه کتین شمانی کردستان ددم بوریدا د گل مداوم